kake so kai mani? Walau sha a rabbuka naj'alan nasa ummatan wahida wala yazalu. Iza waka din nake so ni kai. Tabaraka isma rabbika zil jalali wal ikram. Suratul waqi'ati makiyatun wa ayatun wa tis'una aya. Bismillahir rahmanir rahim. Iza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kaziba kaziratun rafi'a. Iza rajatil ardu rajja wa basatil jibalu basa fakanat haba'an munbasa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabil mash'ama ma ashabil mash'ama wasabiquna yasabiqun ulaika almuqarrabun fi jannatin na'im salatu min alawwaliyin wa qalilan min alakhirin ala sidin maduna mutaqiina alaiha mutaqabiliyan yadufa alaihim walidanun mukalladun bi akwabin wa abarin wa ka'asam min mayyim la yasaduna ana wala yunzahuwan wa baki'atun mimma yatakayyaruwan wala min tsairin bima yatahuwan wa hurin iyan ka amsalu lil makanuwan jazaan bima kanu ya'maluwan la yasma'una biya lagan wala tasima illa qilan salamun salama wa ashabil yamin. Afa man sharha Allah. Assalamu alaikum. Wani ne magana akan abin da Allah yake shayar da jama'a arzikin da yake saukarwa sadarahu lil islami, har ya mika wuya ga addinin musulunci, ya yi imani. fa huwa ala nurin min rabbi, wannan shine haske ne daga ubangijinsa Allah bai sauka. fa wailil lil qasiyati, wannan makoma ce ya tabbata.